Evo ovako. Snijeg je počeo da pada puno i ledi već, a ima i heroja, eno kao onaj gore što ode, a većina nas smo jednostavno eno i tamo i vamo i iza. Mi smo stali i dosta za večeras, jer najgore je što će ovo sad da poledi, veću stvar ledi i onda problem. Pametni ljudi stanu pa sačekaju dan i sunce, a budale voze ovako po snijegu. Ja sam stao dosta. Ne treba biti heroj, praviti se heroj, jer čovjek tako nastrada, sleti iz ceste i onda je tek u problemima. I još ne do Bog, ako ubije nekoga, problemi ogromni. A ovako sad legnem fino spavat. Šteta ovdje u divljini je na 10, 20, 20 u Teksasu. Tu prijem nije baš ni internet kako treba. Evo ih još staju, pametni ljudi. A ima i ovih drugih koje mi mnogi zovemo super truckers. To su ti što voze, pa onda mi kad krenemo sutra, onda vidiš njih isprevrtani, izginuli ni zbog čega. Ovo je život šofera. This is what smart people do. Smart truckers, they stop. It's snowing real bad. Winter storm mixed with the wind, and it's really cold. It's 20 some degrees. So we stopped. All these truckers stopped, but there are super truckers too who still are driving. Those are the ones that tomorrow when we start driving, we'll see them rolled over, crashed and shit like that. So you don't need to be playing a hero, be trying to be a hero, because there is no load that it's worth your life. No load is worth your life.